Rag va Franstri eo evit klevet Brezonek. Un abaden ispiciel digustum en tamenag eo por blijadur de velet hirio. Vi la vare de verione ragandu de momovon da gontakos ganto a zo druise da barze de ne. Andra hemitu a zo historiokurs da velet rag e padanon dan driwe havis guere e hebed enem gave druise barze a govichon breis e nanvek e kreiskalon pargan avorik dres amma e minesmeur e l'ermemom. C'est-tu yawan rahe evit kanlua ya gorsas, pigur e besave de triverkan nanteg a pevarugen, c'est de wat diride de just de berntu dan desse de venimeur. Petra e a horsas a petra e an druise de gavarzet, a rokoms de se e leskan a honor da zelle de za procession a wabe gante just an devese. A hanta heda an abadan o niveau tro evel se da velet tammou deus al lidou a gawa bet etag dan driwer a viz gwere tremena de nanvek evit de kanloa gorsas breizvian. Bet justu me son da la kalahanor de baranudekaz gant an deud da gam eus pedet da zon da gant a koz gani, da genta gant an itron Zonia Bowen a zo begant de brozoz hag a zo dimet e brogembre, hag o chom bremma e brogembre e Kernarvon, ur ger hag a zo an avian mat gant tud Landernay. Et no kichen emañ notre Gwenland a skouezek hag evit gret deus outai an druizmeur.
hag goudeze emma penons dimei peavari kerloch, hag ezoim ma ne fazian ket druismer eiler, hag e negischen emma un neuze Elisabeth Kerloch, hag ezo hi druizes michans dans la bataille. Ar Wesvars. Ar Wesvars ar Rosses. Matre. Andregent am eferant de hol ganach o troskwez eg eo petreo a hol yarker a zo ganach a se en dro de kouk. Un dro gouzouk nevez eo, emeus degemeret derch, nekepel. Hag a zo tro gouzout an druizmeur, hag a vo a dalek derch, tro gouzout an druizmeur. Mais penons a rer evit be a druiz pe dreistol evit be a druizmeur. An difor neke braz. An difor her un druizo un druiz epken hag an druizmeur a zo an hini a gomz evel an druiz edal. A zo etal an dud, a zo komz, a zo ober tro bep seurt. O vez an hini kent a an druiz. Er penarok. Penarok. Ja. Mais penons an druizet peavari Kerloch, penons neus koveien da laret un tambien folklorech an ahen, pa vel ar un tambien brosession zo vez ganach, pa vel ar tout al lidou vez ganach, tout so ne gomprenon ket an ahen. Ja, lod ne gomprenon ket, sur war, folklorech ne gaf ket din. Nek evit c'hoarzin o tao. Ne ket tamm ebet evit c'hoarzhin, tamm ebet ar pez a reom a zo Sirius dre, hag un dra Sirius, hag a zen eus on da genta resevet tud deus an diavez, tud hag a zo ton da velet breiz, kem breiz a kernevurus, hag evito ne ket tamm ebet ur c'hoarzadeg, ben ar fin a lidou. C'hoarzhin a reom assemblez, evel just, met an dra se raparti deus al lidou memestra. Mais songe meus memestra deus ur pesoari hag o bet skrivet e brezhonegen daon gant Jacques Rioux hag zo kan la just ma hebe ganet hag memestra e farse la red ivar goust an druizet un tambenak. Evel just, mechange din na balamour, evez eo bet gwelet an druizet e pa d'ur mare, evel tud distak deus ar bop, pez tud a vije bet encherien veur, pe a nefe penaos diskoezet an nen d'ar bop, an nen da heulia, setu a ben ar fin eo an dravat farsal, pegur ne gaf ket din eo an draze pa la c'hoursez. Elisabeth, la redin un drai, an druizet, an tout an dud eus bet klevet komz eus druizet dovil loaso. Mais hirio, mam tost eus a blavez dovil, setu n'int historio koz an aferio druizet se. On histoire koz hag on histoire a vremañ. Pugur damzonj pal an druizelez eo ober vardro a pez a zo skambre me. Ni zo dedennet tre gant an natur, gant difen an natur, difen ar cultur, ar yez, dija, hag an natur tro dro, hag evel just buez pe dazon mab den. Gwell an la skwezeg, moin zo da la varet an druizet a zo un espèce religion memestra pe ne ket? Non, ne ket, tambet. Tambet ne ket ur religion. Filosofi pederouriez marfelder ne ket memestra. Filosofi a zo gant lidou. Setu. Mais ne ket religion. Tam ebet. Tam ebet. Hag force pe sa kreden en eus an den, pe eve katolik pe neve ket, Force penaos, helbiet digemeret evel druiz pe evel bars. matre force penaos evez degemeret. Ahantai martez zo moyen dom da zistrei varze dustu, met evit apoen e karfen e welfem assemblez a lidou justement oa bet gant erc'h emiz gwere tremenet e nanvek, a dalek justement oa bet digoret a c'hoursez da vat. Ger vel a ran, di le redi gours eus kemre a gours eus kerneveur, hag e c'holen an outo don amant. Gour
gant levenez et tegemeren gourhemen ou ma deus kemre, ping var armen log a chom en dazao en tu deu din. Gant levenez et tegemeren gourhemen ou ma deus kerne ver, bremañ. E c'houlen an ouzer emban a nevi, evel marron, o youl da zerhel mat d'or Jesu a d'or sevenadur. Goursez breiz, evit ar bloazman 1990 a pevarugen e 1990 a pevarugen zo digo. Guinede, launen ach lese, rareno varnom, siuldet gudese. Displeget din tambien, gwen an laskwezeg, perag ar savet va reurmen a he kreiz an dachen, a mezan vegret deus ar menze ar men log. Petre ar men log? Ar men log a zo ar men braz, al lec'h ma vez renet al lidou, al lec'h penoz lec'h sakr war du, a war al lec'h se war ar men log, ne bing ne met an droiz meur, ar droiz Brogembre, barzez veur Broguerne veur. Neus denal Denal evit neus dret devant war ar menze. Daoust hag-eñ, zo ya baouen a he vegret al lidou, oui, meus lavaret a zo deus brozos, peus diske kembraik, peus diske vrezonek, hag al lidou vid an druizet a zo memestra e Brogembre, vel amma e breiz? Radio din lavarout, neoket gosez Cymru, gefredigez filosofiel, druizel, evel se, gwireo e gwisk an isili, seiw druizel, met e pad al lidou, met al lidou se evidomni zo peziou c'hoari evit degas sonj dan ervesterien ken koz eo engoun barzel ar gemreiz. Matre rag an druizet pe goursez o besavet pelzo e Brogembre, hag e breiz amma pelons zo kan la jeuz ma hebet a vretondet just amman e en tual d'ar meur, vid biet digemeret evel druizet per vari. Ia, kan vrazo med radio lavaret memestra e oa bet digemeret bretonet en arok e Kembre, en abergaveni e mil eiz kan eiz a tregon. Me perag oa ket besavet goursez dustu war lec'h? Andraze oa afer kervarker e gant dud a oa gantan, da lavaret eo, no do ket kaven mod matreze d'armar eze, sevel c'hourzez var batron ini Gembre. Oa ket martezen e oa ket daou an traoù, pe oa ket dare a c'hoaz an traoù e breiz evit digemer seurt kevredigez. Hag penons peseur stern eus bet, kan lasso, sevel ur goursez evel seiñ, dre amma? Me jonj din e oa un drabenag hag a zo bet gwell, me jonj din e oa un drabenag penaos el arfen kredet o deus tud an dudze sevel ur gevredigez a gaoa ben ar fin un drabenag neve flam hag a ben ar fin hag a dene d'an amzer goz, me gaoa un drabenag neve flam hag e oa ur menos neve e barz e breiz hag penaos el arfen me evit ar wech o deus kredet sevel aenep ar pez a oa an establishment gisevel avart evit ar wech kenta eg treit kein d'ur sort folklorech just war eg emban keltiegez breiz en un doarez plan.
Ahanta mama von da Gile brema makarit justement a Brezegen, zo beret gannach otros kwezek e pad ar goursas, ye misgwere e nanvek, hag evit klevet de peta zo bet lavar e gannach, justement divar ben penons dimme a pez a de soan hirio an druizet ar varzet hag an ovichen. Kan bloaz zo. Io an deves, e kerdis, duze, e brogembre, e oa degemeret do gant het Breizh vernugen e vel izili a horses. Deiz ar bloa eo hirio. Kalz a labour a zo bet gret a dalek kan bloa. A koskoude e chom om c'hoaz gant ar memes e nebourien. Ne heon ket bez a bretonet e bez a argadet e bez a skoet war nom. Goulen a reom ur Breizh gwir, ur Breizh gant pemp departament. Ne ket Breizh diskol perez bro France a vije bet a rog Breizh. Breizh e oa a rog brochal, a ne ket a reiz gant brochal divizout petra e o Breizh. Goulen a reom c'hoaz, ma vo kemet an tro, gant penat dou lezen diazez Republik bro France. Galek zo yez an ar Republik. Neuze bretonet nom ket gant ar Republik, neuze ezom laket er mez. Ar Republik a vije evit ar barizianet. Kemen na ma vo unan evit komz brezonek war dachen bro France, e vo unan evit bez a pez eus ar Republik, krouer ar Republik. Republikanet om, a bretonet ive. Skrivet an eus, dan notrou Jacques Chirac, lizer en zigor, evel estrangerien ma zom, evel europeanet divroet ma zom. Lavaret a reom da veli bro Europa, ezom eid da veza europeanet divro, kolet ur bro at ganto, a ni o klask ur bro. Mignonet ker, a lezen diazez zo a enep da virium abden, ni zo a enep da lezen diazez. Bevet Breizh! Baz a Brezegen se otros kwezek e peus komzet deus eneborien. Me piv e davad o eneborien? An enebourien zo enebourien sevenadur a yez Breizh. Da la deo a Francichen. Evel just. Evel just. A Francichen zo enebourien peogwir o deus. Ne ket a Francichen, Jacques Chirac eo. Hag a Conseil constitutionnel. Hag o deus laret ne oa ket posub ober gant ar brezonek evel yez ar Republik. Met republikanet om. Citoyen eus ar Republik om. Koskoude peus lavaret pa do Brezegen la Republik oa vid a barizianet. Ja. Evel se meus komprenet. Evel se meus komprenet Jacques Chirac e oa ar Republik gant ar parizianet. Lavaret en eus e oa yez ar galek a oa yez ar Republik. Mar deo ar galek yez ar Republik, ar real, nin ket deus ar Republik. Pe a varik ar lor peus kenet, dakot pen da ben gant a pez a lavar an Na, douiz me meur. jontin an douiz meur pen neus lavart Francigen en eus bec'hoant goudzé resisat petra oa Francigen. Ne gaf ket din vije Francigen drevraz a enep sevenadur Breizh ar brezonek. Me jonj din e zo c'hoaz tud e brochal a vez gret jacobinet de zouto, hag a zo menoz sperejou striz, hag a gav dezo e ma monopol a Republik ganto, da lavaret eo, or menoz evit an nol, or menoz digor d'an nol, hag an eus degemeret da ben ar fin petra eo a Republik a pe brasat deus an dud am a war petra a Republik, tud o deus tourmet evit a Republik, evit kas varok, gwirioù abden evit kas varo gant demokratelez. C'est une gaf ket diom e ranker lakader mez deus a Republik ar vretonet.
L'autre, Because goede ja an druismeur in Ebrezegen, dus kom ze diewe, dus an estrangorien ma weffem. An estrangorien mazom. Estrangorien mazom begwer en eus Jacques Chirac laket ar hanom mes. Hag Europeanet divro, piou en Europeanet divro. A breton, de oa fait divro in Europe? a ben ar fin arre a faute des o diven o sevenadur Breiz, a zo tud divroet, pigur neus ket moyen deo kaout o vlas e bars penoz hervez a lezen, ninket deus a republik e ama war dachen brochal. Ninket deus a republik e vel malavar an druismeur, in be laket er mez, ne heller ket ma vez euliet mat ar pez a zo skrivet de barz ar konstituzioun, ne heller ket bez a brezat, brez a brezoneger, a bez a kemer pers, bez a ober parti deus a republik. Bras zo droch. Ma ve heuliet mat ive gir a pez o belavar an ar, penons eo kajiman, giz ma piche c'hoant d'ober penons de la kat Breiz, da ve a eurvro hag eve fe distak deus a republik. Ne ket an draz eo neus lavaret, ne peus ket komprenen mat. An druismeur karet eus a at lavaret, ja. ja. En neus lavaret eo an bet laket er mez deus a republik. Pegur, meur da vez chevez gret deus ar bretonet chouantet. An nin a zo bet penoz langachet on bet, bez a sellet evel lakom pe chouantet petud be laket er mez deus a republik. Ne gaf ket din, matrezen ne ket a du an ol bretonet gant ar pez a laon, met ni evel druizet ezili eus ar c'hourzez e kaf diom ezili eus ar republik abaoe pell. Hant truger eder vid be a displeget dom an draher, hag an draher zo a bouez dom tout da hout. A pez a garfen bremma eo e chomfe maza a dare vid gwelet penons e ve digemeret tut da ve a pe penons bars, pe da ve a druiz e baz a c'hourzez justement. Tosta, man. Brugge, des o barz i vizikin. E bredeuriez droezet barzet hag o vizion Breiz, ar gwir zo da oto, hag ar poel da vevel. Ke bremañ, divral a diarvar, Breiz en da spered, Breiz en da galon, Breiz en da lavar. Tam diez eo, ne? Pe bod eo, ne? Ja. Viskeris. Elisabeth lavaredni penons piou eo an druizet an der hirio neus ket goazen emekin, mouezet a zo ive. Ja, meriet zo ue, ja. Ja. Pugur tout an dud zo ingal e c'hourzez. Meriet a botret. Hag tud da bep stad, da bep micher. Pas nan bezo trezon peizantet, martolodet zo ue. Tud o labouret vid ar stad. Bezo kelenerien, meskame o bern tud zo, hein. Me vi be a druiz e daou be a digwe dija war an oart. Ah ja, se zo koz meus gwelet oa forzik tut hag oa kozig a walch e baz a lidou a heg. Ja. Ja, pugur pa teuen bennak war ar c'hourzez e teu vel ovis pe bars a goze goude on ebet blo a vezio pa e deud kosor an tamik a matreze pa neus be mui ar furnez e teu da ve un druiz pe un druiz. Daoust hag zo nia baouen zo kalz druizet a barzet ive e brogembre. Ja, 1550 a idili ar gos e zo e Bourg-en-Bresse, met e vel just an a kant e ken zo dut dar lidouma. E Breiz ar blama. Ja. Hag e Breiz mor pegemen tre tot, pe da druizet hag a varzet hag o Pegemen e Breiz, pegemen druiz... Er c'hourzez. Er c'hourzez. Er c'hourzez, ne kommen er holom ket. Ah ja, er c'hourzez.
Daugan Martese. Daugan Benak. Ja. Want er kan aan de achterkant zo... Oberian. Oberian, ja. Mais oui, ag prononcement an druismeur e enokichen, meus lennet da kleve da hanner ar mintinma o lavara, de roa sanset da zougen bri da vrederiez ad an druismeur. An dra hei dalv peus da via centus, ma komprenamat, pervari? Ne gaf ket din eo bez a centus. Doujus pe kaout doujans respect, also ne ket senti kaout doujans da la varedeo klevet hag enim jonjal prederia hag oudeze ober. Petra o kelenadur eus an druizet an deia hirio? Kelenadur ez an druizet e helfen lavaret dija da gent a pen ar vrederiez. Da lavarede on dud e trezo a rang beza evel breuder a c'hoarezet hag penaos kaout tolerans. Da lavaret respecti a real, respecti ar pez a zo endro deo da lavarede zo ken an dud ninket tu deus a c'hoursez, ninket izili eus ar vrederiez. Kaout respect evit an natur, evit an endro, kaout respect evit an ol boblou hag an penaos el arfen an ol dud, tre vras, tud a ra parti deus gwen map den. Autre skouezek, petra o sens d'un druiz da ober pe da non pas ober? Oh, neus tra da ober da ziz ober neus ket. Ne ket penaos ne ket ret ober en dra bennak, neus ket neus ket a en ret. Neus a vi e lebet? Non, Non. neus ket. A hantamam evelken o vont da velet dustung, petei evitor, pe gwir an dra a oa began ar hive, lid ar chleze an euze lid an nuelvar. Ar leze daouranet man, betunanet dirazom, a zo arwez ar poblo keltik. Strevet dre ar bid, hag an aveze din an lies a noioù. Met a chom bepred unanet, dre liammou, ar pered, ar galon, hag an ene. Hag en dalc'heb da veza unanet, hag e vezim doujet. Labourom a ketus da atsevel ur yez hag ur sevenadur, evit prienti an deiz mat tihuno arzur. Kalon ur kalon, tramo trabrezen. Arroez en erbid, uelvar, barendour, barreland, barhermene. Arroez en erbid, holiach, ganite, joch, yehed, a yewankis. Arroez en erbid, dour dero, gwez e velandero, dour e velandour, a gwad ar gwez a gwad an dour, a gwad ar bed. Setuta hag a oa da genver gorsez ar blamma e nanveg e mis gwere, lid ar chleze an euze lid an nuelvar. An nol pervari kerloc'h deus begwelet barz Asterix ar barz gant e vals o troch uelvar en ur vezen dero. Piv a Sirius a c'hwi pe Assurance Torix? Ben ar fin
assurance terux n'est que fausse. Apes a zobet 13 gant penaos uderzo a Goscinny et Benarfen, a zobet gret ervez testeniu skriva an ir koz de amzer a romanet de gouan vet plin. Setu traugis e zobet gret gwechal, traugis e vez gret en deiz aerio, met pez a zo martez e dizinvel leo a Benarfen e jom evidomni an uelvar un arwez a traken. Neket ur flichet Me jonge dine un tamm ur c'hlichet hag evit lavaret ar virionne, pugur a ze heller lavaret, evit ober un tamm mat plijadur dan dud a zo deud da velet e vez gret an traoze ganeom mive. Ah ja, neket vitor neve ken. Nevez ket trochet vez an nuelvar, met da vare a penaos e larfen ar gourzaoe ol gant, da lavaredo tro vardro mar ene delek. Met e pa d'an nan, me gav din ne zervich da netra. Ave chouz o bet tamaladach gwen an laskwezeg eve fait toast a walach an druizet deus un espèce secte benag. Peta zo gwir bez an dra. Ur sek benag, hag o peus gwelet o peus ur sek o c'hober lidou dirag an ol, o c'hober peptra dirag an ol, biskoaz ne eus klevet ur sek o c'hober e gise. Ne evelken neus bet tro da glevet e oa tud o henem vodan, tro Stonehenge e brozos, pe tro e kreiz koad broselian, hag emezan o c'hui ne market war a memes war a paz an ze. Ah, e quad bresilin kal stud o ton deus pepler eus an dour, hag ur c'hober lidou, hag ur c'hober lidou iskiz, hag ur c'hober lidou ninket deus an tu, nan avezan ket an dud, a zeu e quad bresilien, marteze e c'hanavez an revad. Tudzo. Ja, Tudzo e bresilien. L'od an ne a lavar ave fait tud deus an tudeo deus ar gwasam a zo moin da gaout. Ja, A petar a lavari di va benze per vari? Ni gwireo ne reom ket politike rest an bet, met pezo ni neus palioù diazez memestra, douj a reom da wirioù mabden. Pez ne raket tud an tudioù pella a tud a velavart fascistet de zouto pe naziet neve, neus om netra tambet da velet gant an dudze. Nem zo demokratet a tud o kaout doujans evit an demokrateles, peogwir e toujom da penaos da wirioù mabden a da dan dud dilenet drevras, peogwir en dilenet en un doare demokratel gant an dud as egiz ema. A hantai kanet e bet gant Gilles Servagne, a brogoz mazadou, pa oai lidou a gorsez o hechui ar blamma e miz gwere e nanvek. Setu mom ma vont da Gilles o un tamm anea, da velet penons e hebet echu e develse, lidou a gorsez ar blamma. Echu e o goursez breiz evit ar bloaz 1994 pevarugen. Goursez a zeu a vezo lidet e menemeur dan Nantek a vez dou vil. A o ket chui gant lidmeur ar bloazman, kanom Claude Breiz-Orbeau. Librezisa garon caron pon guivro rudere en arvo de arbetrodro dispon cres a brezel on tadu ken mot asquias evite o guad o bres mabro mega mabro drama homo God.
Sais-tu? Menos deux, Gilles. Ahant megavni de poendin de drugarikad, ahant europever, de via bedut de gontakoz gani de lavardin tambien petraï zo varospiradach, druise de barzet, nabel leriou michefran de ziskwe dans deux memestra dichefran de rouzon mur divarze, de genta unen gan Philippe Le Stum, le néodruidisme en Bretagne, de zisplege justement penons hebed atsavet, gorses an druise de gavarzet, et breis tromareu arblavechou, triwerkan nantekan peverugen a Nantekan. Goudeze l'organe renom Marig Galin Kerlidou, secte et mouvement initiatique en Bretagne. Évidemment, avec des faits Nehamman, d'Ivarben justement, Emzao Yuzo. Goudeze l'or, une de sa révèle la maison, j'ai au moyen de gaud d'Ivarben Andruise, d'exobé Saved, gan Christian Guillonvar, Anze Françoise Leroux, avec Wabedemon de Guéchal, gan Ogam, Mesobed, Agafni, Hademon d'Aboué, gan Ouest France, avec penons triléoral, buon à buon, bepré gan Christian Guillonvar, une de zare agara maisonge à la Bourgoule d'Iverben à Namzeriusé, Christian Guillonvar, magie médecine chez les Celtes, la civilisation celtique, bepré de gan Françoise Leroux à Christian Guillonvar, Mbannad et West France bepré, à Neuze, Yves gan la même stud, à même Stiemban, la société celtique. Martese, mus Amzer de Hulen Memestra gan une à la hand, par Pervari Kerlor, Penoze, Gwen Hannesquez, Andruized ninket nemekin nafar ninket historio koz nemekin pena penos avin hoas un dramenag evit a henta kanvet warnugen. Méchance, quand vloaz et au gourses breis, ne veulent encore à ballon de Petra, ne vige que quand vloaz roas, à ben quand vloaz han. Ahant trugar e c'hoaz d'ar opever da via de varvaliet gani, a ben disulkenta vo un abadenal deus red an amzer, setu ma kinig an der tremenol ur zulvez laouen plijadurus, ken a vo hag ben disul a Christine Medik.